Jilolo ejine to akuli bolbwa bimanyinu mwanda mutekete ani bitampi mwanda mutekete muto lokwa kula kabeje bwampongi mwanda mutekete echi mishindu mine ni mimpe bimanyinu mwanda mutekete bidi mushapita muisamba kadi bija mwanda mutekete bidi bisanga nyibo mushapita ibiji shapita muina ne muitano ni bidi mushinga ne tuncha wane shapita kayaye kayena ni bwalu nomba byakasa kidibo mukanda wanzambi walibo mukanda wanzambi wakafunje bakawa ibitu panashi uvo mukabumwe bakuta pulula bwakumana makoto ambuluisha bwakumanene uvo mwabakai pa uvo na shobali nakamona pakala muna mwana wa mukoko chimu cha bimanyinu apa bali bakamale bimanyinu bwakutulesha mbalu alipita pabulo baba tupesha mwenenu wa mujulu kunkwasa butumbi ne mwenenu wa chitendelelu le bionso bipita bulo bujima ela imenji bwana uji ne mwenenu munene wa mwaba wa bukol bonso wakabuli wa chapita mwina events wa kumujulu konyuma kwa malwa nakatangila ne mona chibija gaji chunzula mujulu neji jakumujilu jina kumvwa jakadibu jampungi jakula nani jambane ubande biebe kunu nenkuleje malwa jine bwakulo konyuma kwa malwa echishijinga kulwache prophet mujibaji nakadi munyuma nemona wakashi kikibwa mujulu mwaba mukwabo wakadi mushikame pankwa sabu tumbi bolbwa chichu chebe ne muchima webe wabupija wewe ujudi buchila chiji tonu kujitu kuja chiji ja ji bulu ibwaja kulumbulula kwaka ni kwa nzambi nunku nebalumbuluishe kudituku jiji nzambi ulumbulula malu masokome abantu kudi Yesu Kristo bumu jilumbulu mpe lwamba mulo mu chapter mu verse 5 jikuni bisamombo mu kwa sababu tumbieku mwabodi mukale wabakalengi ne fumu abanfumu yeye nzambi au ujinzuji ujutuleja malu ajapita babuloba ne utuleja jilenduka ne malu manene alwila muntu ekala ncha kwenza ujutubesha mwenenu wa bunene ne bukalengi bwenda ujutubesha mwenenu bwana kundekele kwa malu onso ne kumweneke bachi muni ba ni village bwana yeye kaende uju kontrola malu onso ne kundekelo yeye ne kale nzuji mulumbuleji ne chilumbuliji ne chilwe chilumbulidi chabuke buludi chekala chilonda ne kukosa kwa chilumbu pajika chilumbu echi ne bakose bibaune bimpe kala kuja balume walbo butu jinabumbo akumwene shibo bonso bwetu kumpala kwa chilumbu lwidi cha Kristo bwa muntu ne muntu kwangata ye bintu bya mumbidi wanje mwakenzenza ye na shamalu mimpe na shamalu mukoli nto mubidi chapter 5 verse 10 kanu dishimi nzambi dio kontrola malonso nzambi uju kontrola boye wakasungula dituku didiye ulumbuluisha bapa buloba mubwaka ne kudi muntu wakasungula ye kabidi wakapa bantu bonso ditabusha jabwalo ebu bwa yeye wakamubesha kulufu kanu didingi na sha jituku na sheji kwabo nzambi ne imanike bubye bonso ne bufikundekelo mbwaka bulibwa chapitre muina verse muisato ne wakadi mushika mefu mumweneke kumesu bu jibuja yasape ne ja sardouane ne mwanza nkongolo wakadiku munyunguluke kwa sababu tumbi mumweneke kumesu bu emerald bibi pangi bo mwakumvuisha bwalwe butumbi bunene bwa nzambi kwa sama kumya bidi ne inayi yakanyunguluka wabutumbi kwa sama kumya bine inayi le pan kwa sa butumbi pakadi bakulima kumya bidi ne banayi bashika mefu balu atishibwe ne bivu alubi toke ne pamitu pabo pakadi bifulu bya butumbi bya ngolo bakumla kumya bidi ne banayi banyunguluke kwa sababu butumbi muntu babwende kunkwa sababu butumbi kujukuva tukamiele ya mvula ne meyi ye ujupanga mwakumvuisha bwinene bwa butumbi ebo ne mikungulu ya mvula mwanda mutekete minda mwanda mutekete ya kapia ilitema kumpala kwa sababu tumbi ili nyuma ya nzambi mwanda mutekete kama nikumvuisha bwa ule bujambeji nekatataka nzambi ujine nyuma anumwe mwanda mutekete ujumvuisha bijia ani bikondo mwanda mutekete
mbwa kwamba ne nzambi udi ukontolola bikondo byonso tone chikondo chitu dikatataka muchitendelelo cha mujulu tunine bakulu makumi abiri banayi batu abala mukanda wa kulondola kumujulu chapito makumi abiri muinayi verse wa madamu tekete shobo ya kumujulu yakakwata yepo yaliba mibidi yakakwata yedaya misatu yakakwata palima mina yakakwata seolima to mitanu misambo mbu ya mwana muteketi ya mwana mukulu ya chitema to ni kwaka ni byonsu bibilonde bienzeka kwaka tumalu tonson tuleja ku vense na waji ku mwana mukulu ya makumi abidi ne isatu yakakwata delaya ya makumi abidi ne ina yakakwata mazaya bakabata kulula nunkumu midimu yabo bwakubwela bumunzu buwa yepo wa bumwaka dimikenji yakangata boko jalo na tatu wabo bumwaka wambila yepo anzambi waiselele muchitendele cha kujulu kujika bibakulu makubya bini banayi ne mwakwidi munene Yesu Kristo muchitendele cha mujulu bidile mushembo kumanya ne mbanga ni badi muntu amu kadi katu ene chimani numeneme kadi tune cha kumvuisha bwalubum ye Kristo di mwabe wa chijil badi mu mbanga ne tufanikisha mubakabuli bwa chapter mwina verse mwisambom kumpala kwa kwasa wabutumbi kwa kamweneka buma imanene akenka abalakana kai akutangila antalata la mufwani dibwe ditokoto ne munka chimwa kwasa wabutumbi ne munyunguluka kwasa wabutumbi mwakali bifukibwa binayi bidine moyo biule tentene meso kumpala ne konyuma chifukibwa cha kumulu cha kali bunyama wantambwe chifukibwa chibindi chakadi mwana mulumu wa ng'ombe ne chifukibwa chisatu chakadi ne mpalabu wa muntu ne chifukibwa chinayi chakadi bunyunyu wa mukanku wakadi upapala ne bifukibwa binayi bidine moyo kuchintu ni kuchintu bidine mapoapo asambombo bidibi ule tentene mesu mabinyunguluka pambidi ne munda kabiene didikisha munya ne butuku byamba ne wachila ujimukalenge nzambi wa bukole bonso wakadi kune udi ulwa bya mushinga ne muyesha chapter musamu verse mwibidi pamuto pandi bakimana baselafima muselafima ni muselafima wakadi ne mapopo asambombo wakabwikila mesu andi ne mapopo abidi wakabwikila makasandi na abidi ne wakapapala na abidi makwabo tutokole bwa keluba ne bulondangane bwa banjelo umilongo yabo bidi ne mushinga abumbo atotukumanye ne yone uduleja bolbo bifukibwa mukupifila toni mijimu ya bibumudi nyabantambwe mwana ng'ombe muntu ne mukanku papala biji bikukwila nzambi mujulu udi mokwikale nlunge nlulela pabusatu bwa nzambi kadi biji bimvuje chingani tambwe uduleja makanda mwana mulumu wa ng'ombe uduleja jikankamana muntu ujumvuisha lungeni ne mukanku upapala ujumvuisha lukasa mbabi tulimo kumwele byonso mwabewo ne malwa wonso aji apingani na nunzami kayam bidibileja midimu ya Yesu Kristo ntambo ujuleja mukalenge ne Yesu Kristo uju mukalenge ng'ombe ujumvuisha mwena mujimwani mukwachijani wa mujimu binu kala ndibananga nanko ne bidibi mvuisha Kristo mukwachijani wa mujimu ne muntu udine mwenenu wa muntu udine mwenenu wa muntu ewu badi wamba ni Kristo akulo muntu bwetu tetu bidibi mvuisha ne bu muntu bwende ne mukanko papala mwifuni misantu bidibi mvuisha bunzambi Yesu Kristo jwani pa jula bukulu nembuke bumuji nyinyo mukanku bidibi mvuisha bunzambi bya mushinga nkudi babungi badi bangate chilenje lwechi bakweza malu achana na manyano na satatana kabiji uji mwanjelu ufu mwanjelu kabiji nekatataka uji wakakuluka uji musukwikala mumune wachendelele nzambi munene bya mushinga kadi midimu yende ivo chakumulule ivo yangani ivo ipinganina muntu Yesu Kristo tuzakala ka kesi bachena balwechi
bali mvini patu tutamuka na Nzambi ufoso kudipesha mianzo eyi patu tutala mu chitendelelo mwana wa mukoko wa Nzambi uji mushintuluke mulwe mukwachijani wa mujimu muntu bwetu uji Nzambi ne bijibi mvuisha bimfanukile ebi mumbu akabuli ba inaye chitema jiku ni umwe ne pakafila bifukibwa bijine moyo butumbi ne buneme ni disanka kuji yeye udi ushikama munkwasa wa butumbi kuji yeye udi ne moyo chendelele bakumba kumya bini manayi bakapona kumpala kwanji yeye udi ushikama pankwasa wa butumbi ne batendelela yeye udi ne moyo chendelele ne bele bifulu bya butumbi kumpala kwa nkwasa wa butumbi wambane we udi mukalenge wetu ne Nzambi wetu udi mwaka ne wakwanta butumbi ne buneme ne bukole bolwa wewe wakafuka bintu byonso ne bolwa disojebe byakajiku ne byakafukibwa mukana Nzambi jipatoke ulesha ne Nzambi jumufuki byonso byakafukibwa kujijende jakiliso kiche mukanda Nzambi utwambile nibitomona pashishi bakabuli chapter 5 verse mujilu ne kuli mwisatu muchanza chanji cha balume cha yeyi wakadi ushikama pankwa sabutumbi nakatangila mukanda mufunda munda ne panyi mapawu mulemika bikole ne bimanyishi mwana mutekete nakatangila mwanjelo mukole wela lubila lijiji kole ne ngayuji mwaka ne mwakubulula mukanda ne bwakula munaye bimanyishi lubyawo nikakwa kaji umwe na shamujulu nkwamba ne kudi bantu mujulu na chapabulobo mubulobebu bakafwa baka ni bwabala pama mukalenge Davidi na Shadama kabaka kumbana kimbo bovu kukumbana nasho wakamanya mwakubulula mukanda anyi kutangila kudi bantu bali mujulu tuimo wakumvone bantu abambanjelo kadi bakulu makumya bini banayi mukanda Nzambi diwa bane bakujuka kiliso kulufu nkita ya bansantu yakakangu dibwa ne wakaya ne maminu akumujilu wakaya nabu mujulu mukanda Nzambi diwa bane wakabanda nabu wakabatwala bafo bakwata mu buloko bakasumbibwa mbantu aba bakachuka kulufune bakana nyu mujulu mukanda Nzambi diwa tombile ne kujibantu bakwabo bajibaye mu pabwabo bumuji Enoka ani panoka wakabanda mujulu ni moyo momo Eliya wakaya mujulu ni moyo mwambula pa mujitempu ani mujikalu janzambi momwani kimomo muyuda mukana Nzambi jutuleza Mikaeli ne Satana bakokangana bolwa mubiji ani chitalu cha Mose ewu Mose wakali nijibi kaja pabwaji ni wakabanda mujulu kibwa chingani Mose ne Eliya bajiba mweneka ne Yesu Kiliso kumukuna chikondo chiji ushintuluka pakulu abubu kuambulisha Kiliso mu chikondo chandekelu wa moyo wende pabulo baba kudi bantu babungi bachikujulu na shemu jibinanko mujulu mujikabiji bakulu makumi abiji ne banayi bajibambulisha mu chitendelelo bungu munyi menemene katwe nabamani yumu misangu tujini jina ja Mose panoka ani Enoka ne Eli kadi yumu misangu kulimo kwikala banga batu dikatu bamani kadi jitu jukwa abune tumanye mbangani amuyuki ujimwimpe uyupita mujulu ne chitu papa buloba ne tutangile kakwa kadi muntu waka kumbana bwa kukangula bimani nwebi kakwa kadi muntu pabuloba nansha mujulu uvo kumbana bwa kangula jakalengele kwa kamweneka jikasa jimpe mubwa kabulibwa chapter 5 verse 9 tono kuli mwisambo ninakatamba kujila bwalubwa kabaka sangana umumwikale ne bwakane bwakubulula mukanda nansha kutangila mwabewu wabimanyinu mu jupungila mu chikondo cha benelomo bivwa testament ani pali muntu fosha mukanda nukuba bubatwa bimanyishilwebi
nunku pavoba to chitampi kaba vuma kangula anapadi muntu ufwa kibwa chingani nwakumona ye ujila netubale kukumbana kwa meya twe tutudiba sumbibwe chakabidi bibi kela mpinde uji ukumbana bwakufu podu shamukanda bwabashali kubala udu shabuko keshi kudi muntu kampanda bwakukangula mumwani kimom ni bwakuwenzela kudini muntu ni chakupyana faji ufwa Yesu wakubika kumakanda nzambi bakwenza bwalwebo le umu wabakulu utungambilene kujiji nash tangila nyama wantambwe uju wa muchisamba cha Yuda muju wa Davidi wakatamba bukole bwakubulula ye mukanda ne bimanishilu bya umwanda mutekete ngani mukwabu wakushala nzambi muntu mwabewu nakatangila munkachi mwankwasa wabutumbi mpenyi munkachi mwankwasa wabutumbi musombe ne mwabifukibwa bijine moyo ne mwabakulu mwana wa mukoko wakadi muimane bumumana kushipibwa mwikale nensengu mwanda mutekete bukole ani makalenge bino asokobala mu Daniel bidi nyuma ya nzambi mwanda mutekete ejibo batuma fabuloba bonso wakalo wakangata wakalo wakawangata muchanza cha balume cha yeye wakadushika mapankwa sabutumbi ne pakangata emukanda bifukibwa bijine moyo ne bakuma kubya bini manayi bakapona kumpala kwa mwana wa mukoko muntu ne muntu mikali ne lunkombe ne mpanza yango lumiule tente ne manananshi akosha mitendelelo ya bansantu badibimba musambo mupya bamba ne wewe ni bwaka ne bwakwangata mukanda ne bwakula mune bimanyishulu byawo bwalubwa wewe wakashibibwa ne wakasumbila nzambi bamuchisamba chonso ne bamwako wonso ne bamunkachi mwa bantu bonso ne bamunkachi mwa bantu bonso ne bamunkachi mwa jitunga jonso ne kumashebe aba mbakulu makumya bini banayi bamba nunku badi bantu ani banjel badi chakwikala bantu bakasumbibwa katataka kudi bantu mujulu mbobo badi mamuma kumujilu akasumbibu mumushindu wakubika wapabwawo bolbwa wewe wakashipibwa ni wakasumbila nzambi bamuchisamba chonso ne bamwa kuhonso ne bamunkachi mwa bantu bonso ne bamunkachi mwa bantu bonso ne bamunkachi mwa jitunga jonso ne kumash eb kakwe na desi yapabwa ajito banga bantu bali bambane lufandu lujilu mweneka anu kukuledibwa kanu tumanji kumva bantu bambanu nku ani bantu bali bela mejine bali basunjibwa anu bwa bakulejibu bali bachisamba kampanda na saba mwaba kampanda ne bela mejine bali basunjibu bena Yuda yumisamu bafone mwenenweo bantu babu bali bafanikisha ne baba sunjibu bwa kuikalangana kwa muchindo kampanda bijine ntema lufandu kujina ne lufandu ku muchima kudi muntu wakutusumbulula kumashi ende ne bamunka chimwa bantu bonso ne bamunka chimwa jitunga jonso ne kumashi ebe kako ikuta pulula kudi uji mupite mukwabu mubwa kabulibwa chapito mwitanu verse wajikumi nuwakaba uvisha bukalenge ne bakwidi kudi nzambi wetu
ne bobo bakokesha pabuloba eu mvense mwimpa ne tukokesha pabuloba nakatangela kabini nakumvojija banjelu babungi banyungulu kankwa sababu tumbi ni yabifuki bwa bijine moyo ne jabakulu ne bungi bwabo bakaji lubombo misangu lubombo ne binunu bya binunu tudi ne bishukula baba ne jiji ko ne mwana wa mukoko wakachibi bodi ne bwaka ne bwa kwanga te bukole ne bubanji ne meji ne bukole ne buneme ne butumbi ne kusankisha bibi kemesha mujulu baba mani ujumwaka ngani Yesu Kristo kakwene chako chinato zambi uli tubesha mwenenweo bwakutuleja pabya pita pabuloba na nshamu jibibi bitwa nganenyima bimwe ne bikwabo kadim bya mushinga njingele mizi bwena Kristo bwakujimija mu vita eyiminene mwenenu wabu chimunyi bwa satana bwakadi jikuluka management bwakadi Kristo kumuchimu cha makani wakamani okuchimuna kumakanda ne butumbi kijiba ja kufa imene tunekeleze wabena Kristo lelo chakadi chimweneka bujikuluka chakadi chishintula mukukumbana kwa Yesu Kristo bileje bwane bapabuloba kaba tubanji kwenza bubi nasha mu Yesu Kristo kanu dijingi nasha Yesu udi kontolola pato kubala musanga kumpala kuvoka bolu kakesi katu ngokupa moyo tumo kusanka kuseka bolbwa tuba manchichulwa katataka ninakumvo chintu chonso chichifuki bomujulu ne chilipa buloba ne chilipa maimanene bisamba ne bintu byonso bijimu byambane disanka ne buneme ne butumbi ne buko keshibikale kudiudu shikama pankwa sawa butumbi ne kujimwana wa mukokoto ne chendelele abba jibukalenge bwa chendelele ne bifuki bwa binayi bijine moyo byakamba ne amene ne bakulu bakapona panshi bakakukwila patu chuka muyuke wa chitendelelu ni wa mulambu tutu ya mumuyuki wa tubalu tuli mbwa kabulibwa ne dika ngula jabi manishilu nakatangila bakalamu na mwana wa mukoko chimucha bimanishilu mwanda mutekete mbwa kabulibwa isambombo venso kumujilu nwakamo nakabalu katoke ne wakadi mucheka mepu bayabu wakuchimuna ani kutamba tutubala tuvita mu bikondo mwana mutekete bikondo ebi mwana mutekete bitokumwana bidi bitupingajila kubitokumwana jambeji katu baba lekeleza mwana mutekete bolbwa ekeleza mwana mutekete ni twambile nikajwa ekeleza wanzambi muju kuluka ne bidi bimufikila kibidi bibileje bolbwa papo bibi vuluija bikondo mwana mutekete kadi tumana ipalu mwelu lumu limpe kalwena lutapulukene ekelezia kadi luvesha umvuilu mwimpe pabidi bibita muchikondo chetu katataka ne satana musu bwane lumu elulwimpe lunyango mwakadi usokonyanga kaja mwana wa Nzambi ujini luki lunene patutala kabalu katoke jikala jitoke jijuvije chingani bwakane mukanda wa Nzambi lutokula bolwa jikala jitoke bubwakane kakwena muntu mwakane anu Yesu Kristo nkayanje uvwa nebuta muchaza chanje tutanlayi bimanino epi tujine kabalu kakunzu kafike ne kabalu kachitoka ne wakadi mukabande jina janji jakadi lufu bakali babande bani bakabuli wesambo kumujilu ni mwibidi nakamona pakalamu na mwana wa mukoko chimwe cha bimanishilu nakatangile ne mona kabalu katoke ne wakadi shikama pani mapaku akadi ne buta ne bakamupecha chifulu cha butumbi ne wakabatuka mwikale mutambi
nekutambaye bakwabo bukole echi muji wenza ujuye kuchimuna engi kaji wakabalu mumisamba kubesa mbombo ni naive somana mutegete kaji nzami na bele mukete wanji wela mukete ngani nzambi ne batapibwe mputa Lukasi ujuna na mukete kimunga muntu to yepowa chichebe chakatema kudi misulu ani wakati ni miku na chijani jila yakakukwata bwa mai manene bwa wewe kwenda pani mapatu balutwebe lemuma tukweba lufandwani wakamupesha buta bwebe muchila minu chebe wakapayika mukete kumulemu wakapanda buloba bwa misulu ipweke paba kukachapi tumuisa tumesoma na mkulu chitemu uduye bwa kuchimuna mumuchindo yopa buloba echi lumu luimpe jija nzambi njitu twalila michima yetu bumukete lumu luimpe ne lumu luimpe lwa kumujilu luju patupeshabilu tulombo ekelezia lumu lwa lupandu Yesu Kristo ku makanda ne bwaka ni bwende yeye waku sukula chisamba bwa bikali mbwakani ekelezia mulelele lumu luimpe lune nzambi ne bantu bonso badi bambo Yesu Kristo oje nzambi ne uji ukumbana bwa kusungila ne kumashende tudi basumbibwe ewu muyuki wakutangaleja myaba yonso buloba bushima bwa kufikisha bantu abungi kujimanye ya Kristo ne kwikala bunijita buja butoke bujubuleja jitabuja jinenke jitabuja jimpe mukaji mulu achibwene bilamba bitoke mubaka bulibwa ujuleja jitabuja jakane mupikula ne musukula mumashi amwana wa mukoko bino ananukila mujitabusha bajadikibwe ne bashindikibwe bikole ne kanu ibase shushibwe kujitekemena jalumu limpe lunu akumvwa lwakambibwa munkati mwa bifukibwa byonso munshi mwa julu lunakanu vuishi lunaka vuishibwa meme poli mwena mujimu walu Kolosai chapter 1 verse 3 bya mushinga bikole kuitabusha lumwelu kulu lambata kubenga kulujuka no ujuke no kale mulama bimpo mujitabusha bimpo kumanedi janzambi kujija kujela munda mwebe kwikala dimpokolo leo moni bwane kaja kujuka na sha en chamusha mukolo echi chichikalane chitampe chibija anchimani shulu chibiji chichikangu chichumvuija chingani chijicha chikunzi jikala jikunze jichimulambu panutala bukunze ujumvuja mulambu wamutangile muekeleza mwana mutekete wakumpala wakadi Efeso nulibavulukani ujiekelezia walumu limpe maisha mimpe bakuba manya bwa bifo bienzeka mukachi mwabo bobo bakamwana bakali bajamba ne bena Yuda ne bena Kristo balela bikale bena mafi bakaba sangana na nkwawo ne pashishe tok mwana ekeleza mukwa wakalonda wakadi semuna numavuluke chakenze kanchingani jipembu chakadi chikondo cha lutatu ne kabingila chijibela mashpasha hapa bwalubwa kabingila kane satana uvomusu kuimanika lumu luimpe nibwa kwenza mwende monso bwa kulukuluisha uvomusu kushipa lumu elu na shabakadi baluenza bwa balekele echakadi jilenduka chakadi chende chikondo chakadi chikondo chende ne kabaluka kwabo kakalupuka kabaluka kunzemene ne bakamu pa yeyi wakadi ushikama pani paku bukole bwa kumucha jitalela pa bulobo ne bwa bantu bashipangane ne bakamu pesha mweli wa vita munene mwele nchi
mwele njija nzambi imisa mwele udi mvuisha vita vita ivotwala kulufu ni batu abungi bafu bapungile bakajimisha tone ditabusha diabo chakani chikondo cha lutatu lukolo lutatu lwabena lomo balwe nalo kudi Neron bwa kuimanika ekelezia pashishe chikondo cha bukokeshi bwa Constantin bwa kulokolonda byabo butoji muchimu cha Luka mato kumicha kama isatu makumya bini chisatu konyuma kwa ajili ya Yesu Kristo ne lumu luko abulu akalwa pakala muna yechimani shilu chisatu na kumvo chifukibwa chisatu chijine moyo chamba ne lwa nakatangile ne mona kabalu kafike ne wakadu shikama pani mapaku wakaji ne chamwa cha kuidikisha na chibujitu muchanza chanji na kumvoji ibuja munkachimwa bifukibwa binayi bijine moyo jambane upani chipikilu chikesi chable kunde nalio ne bipikilu bikesi bisatu byaseola kunde nalio ne kunyangi mani ne mvinyo nchilejoli cha mushingu chipiminu ne jikala difike jikala difike itapuluki ne jitoke nuli bateleje chintu chikampana nchilongolole bwa kunyanga jikala jitoke bwakan bwa bulubu fike kulichi chimwena kapa chichikalanga ne ble ne seola ani orge chichitukemesha mwabeu chiji malufu ne mani bidi kishulebi bidi mulumu luimpe ble ujumvuisha Yesu Kristo Yesu akaliji bombetelepeme ne betelepeme ujumvuisha jampa Yesu juu ambane ndi bija bya moyo ani ndi jampa bya moyo Yesu Kristo udi jampa difume mujulu jilo pabuloba jampa apa jiji tachishibwe ne ojani seola jiji kuya kukeba bya pamezi bya kumujilu kupole kwani kuno weku kujikubika kwa Yesu Kristo ne ble ne oje bidi lumu luimpe lwa lupandu zambi lutungunoka mujenza ja mujimu ne ujiwa bane kunyangi mani ne mvinyo mani nchini ebi bidi mvuisha nyuma mwimpe wakadi belombite kalubi ya minda mwanda muteketibu wa kwamba ne jijani jijibutoke ne mvinyo udu mvuisha maisha ntaku Yesu ujiwa bane kanu enamo wakuwela malufu ani mvinyo mupya mumilondo ya kale kona wakwante jija Kristo jimpe ne kuyenaji mumushindu mubi uji musuwe uwanja pakaninashi kibidi mvuisha lumu luimpe Yesu Kristo wakwamba kabine meme njimoji wa mvinyo nenwenu nuji matamba yeye uji tubesha moyo ku lumu elu luimpe malu akujimukila wakubenga kulenduka jikala difike didi chikondo cha didi lumu luimpe lupete lutatu bidika bidi kulenduka ke chikondo cha kadi Constantin muyi kusela ani museleshe muteke mwaba omwe bumpa kanu ne bwena Kristo muchikondo achi nutangile bienu bimpe ni chisumbu chonsu chaka nutekela bo batangidi kujinyuma mwimpe nudishekelezi wa mukalenge wakasumba yekuma shandi njimu manine panu muka byani kashamajine lonji ne ilu munkachi mwenu ne yone chisumbu cha mikoko bantu ne babike munkachi mwenu mene bambila bantu malwaji kayi malelela wa kuko kabo baidi konyi makwabo. There was a man called Simon Magus. Do you remember him in the Bible? Malwa akula mwekeleza mushindu kai mkuntu ajulu noni bavuluke Simon muko abutu Simon Marcus maguse wakwela meji nyuma mwipati musumba kumakota Petero wakumutangila wakumujoja mumpala wakumwambila ne Simon Magus kabiana nankunashi was from
Sumeria. ne Simon Magus Saint of, wakafuma ku Samaria and if we go, wakadi ne lungenyi lufumine ku Babulona ne mumatuku achiya londa nuni mokumona bwane udi tatwende wa gnosticisme eti where Christ chidi chikalangane is, so that ngeli lwa menji bilonde shile in enough. mufanishe kwane Kristo wakalo chintu chanana kutufu Thorn, bwane twetwe twikale mutu jemwemu lelo Gnosticism is the controlling factor. byakali mubena Kristo muchikondo achi ne ashaka tataka ne bidi bitunguluka tone kunoko Was the divide of his ni mutu abimwana pashishi muchimu cha magadi wa Yesu Kristo uji utapulula muyuki and it prospered. Daniel 8, lwakela malu abusho panshi lwakenza bumu akadi lulusu kwenza lwakatwetadika sadimpo mudani chapter 1 ngulumbe tsodi kunwibidi kudibu kokeshi bwalwa bwakushipa lumu lwimpa was replaced lupandu lwa Kristo nkayandi nilwika lupinganja kudi milambu ya chanana mu ekelezi kicho chitakafika na ekelezia wakaditeka pankati pa bantu nenzambi bwabo bukulekele Kristo mwena mujimu wende kuwenza God had byakenza nanko byakalwa ekelezia byamushinga zambi wakafila mikenji ne muntu udibe ni musu kufila yende mikenji pamwe bwa zambi so in the churches we have St. Peter, ne or was it Jupiter? ne mu ekelezia tudi ne mu Santo Petelo udi Jupiter ka ipetelo menetu In the churches, baba mane tempelo wa Jupiter Malia mu ekelezia wakulo mutu akwiji and the church teaches Malia mu Santo twakweli ne ekelezia we can be saved wakulongesha bantu through the merit bwane of Mary. kakwena muntu udi mwakusungidibwa bikaleka imupichilu kudi Malia These issues came in. bichi bikemeshi There were a mingling of kudi malu abungi alimabwele mu chimpakano masanse ni bwena Kristo there is no mukanda nzambi ujuja adika nikakwena jinga jina mushi mwa julu jijimani mwakusungila bantu anu jina ja Yesu Kristo so all these kakwena jinga jina mediators started coming in and where kudi batu angaji babungi babampakano so they just developed bumujibuka bine nzambi abungi the same. badini bansantu babungi Then you create fadi ni chilumbu mumoyi webe a problem in your life. bajibele mejine bishinga kweye mena jimane jujinaji Salvation by work. lupandu In order to get kubyenzeji into heaven, ni bwakubwela mujulu borrow nkuma kandebe excessive merit of those who had gone before ani kuti wakadyanjila kumpala kwebe musantu kampanda of the church of the Middle Ages. And eci maisha muchikondo cha kushale na jatungunuka so you could borrow, if you like, take udi mwakutapa munkutu spoon of the merit of the saints that had gone luselu lwa bansantu bakali bafwe bwakuvudisha jese jebe ne kukumbana kwebe mbyamukanda na nzambi ani stand before God in the judgment bali baditeka kumpala kwa nzambi mu bulumbulushi he has done in the flesh, yes or no? ne balumbulushibwe bilonishili byonse byakenza mubidi wende momu muntu ni chakulumbulushibwa nuku byakenza Eventually, the saints kudi bansantu and that special bajibu banemeka bakukwila bajiba yenenu mung'endu bumujika bibanzambi bakwabo specialist in kudi banzambi baji anubu amalu ang'endu another one yeye podu ya kulwendu yeye ujukukuba taking care of your financial mukwabu ujukukuba mumalu kabu malu mashishilane nzambi ne nzambi ni muju mwende it's good to have a St. Christopher kadi katataka because that might tontu basikwenda tuyaebe tumulwendu anu ni Yesu Kristo so this is a church of compromise eci with Jesus Christ ekelezia mulenduke compromise ne Kristo kena mwakujinganashi uji mukale wabakalene mfumu wa banfumu is the choice bikala kainanku you have to make. kudi chakusungula It says quite clearly mukanza mujitwa bila patoka unto the kulisonga dilupingu ani chifanikisho cha chintu cha mujulu ani cha chintu cha panshi pa buloba ani cha chintu cha or that is in chidi mumaya di mushi mwa buloba kubina mini kubitendeleje Exode chapter 12 verse 9 ikakosele mu 5 20 verse 4 and 5. eti mvense ujuke ba milandu Not just removing it. mikeji di kumi idi bante bo basumbula A normal catechism book we mutangile mu kakanda kabokesa ani catechisme lelo mikeje mulenji mujula went before. bakangula njila kubienzedi byakali malu akali Constantin
Nye wakaja dika mukenjeo. Uswika kaja tondo to abantu. So rather than Bwaye kuimanina pa jiso ja nzambi. making your decision, Katataka muntu man started legislating. ngudi wenza kayushila nzambi mwabanashi. And Constantine was Ne Constantin voa kumpala bakwele mukenshi pa bwalwepo. rest, for example. During this age of compromise, Mu chikondo cha kulendukechi. Bible Sabbath. Jitu kuja bampa kanu jadiba jakangata mwaba wansaba tujikisha mumukanda nzambi. Sabbath. Ne bulubulu dibwa ekelezia wa kumujilu bakala mansabatu. In the early church. The one was in Alexandria, Kujimi aba ibiji akabenga bukula mansabatu. Biakadi mu Alexandria which later became amumudi mwikane tulasa Gnosticism. mwaba wakadi gnosticism musombele. And those two Ne mwaba mkwabo nkulomu. the bastion of Myabe ibiji kivu antakuwa bavo batendelela that when Diba. Alexandria was destroyed, bya mushinga bwalibwa Alexandrie wakashipibwa ne bakangata chitupa chende chakaya kulomo ne matuka akalo kumpala chinga chakatangalaka that is the bishop, twetu bakati mvuisha bwalibwa kuji active mwepiskopo Eusebius udi Constantine, in order to recommend the new religion to prela heaven, mu transferred into it the outward ornament, ani labe mwabeo the custom, bwakubwesha ntendelo wa bampakano development of the Christian doctrine, page 3. wakabwesha bilele This is what they started mu malu anzambi wabayita buje compromising on these issues. mu ndubulukilu wa doctrine wa benakiliso mujue ja kama isatu makumana mtene ibiji On the one side, the letters of the name of Christ, nukuba bambane other, stanley bambane the sun god. makuta Constantin afone bi mpeseke ibiji luseke luvodi na jakiliso luseke lukwabo lwakadi nzambi diba We also have people who consider themselves luminaries. nunku byakadi nzambi diba muyuki wa Organization which calls itself kujijiba lifumina bavobi bakukwila diba kujimanga malongolo dipa bulwa ba diba bikile ni illuminati netu bimwane bien papa tukatu ya kumpala echi nkulenduka name of Dies Solis or Sunday, kulama kwa jina ja measure bampa kanu Dies Solis ani jitu kujadiba with which the echi mushindu munene eji mvangana ja malu apabulwa ba bampa kanu ne bena kiliso and Christian alike bakwenza jitu kuja kumujidi alumingu bwa kulwaji bumwakadi Constantin ne bantu bende historic fact, we cannot deny it. bampa kanu ne bena kiliso bakasangisha jitu kuja adiba eji muyuki wa ekelezia wako jeba lipatukile mujibe ja lukama kama makumana mkulu ne jinai malu amuyuki kalikai mwaku bengi bwanashi Like you, bolubwa yepo akafuka juli ne buloba muji mukanda wa nzambi wamba ne mai manene ne bintu byonso bijikuma tukwa sambombo in this day and age that we live in. wakikisha byanje jitu kuja mwanda mutekete nunku yepo wakalengesha jitu kuja mwanda mutekete wakadijijila Exodus 20 verse jitu ku edi ja mwanda mutekete bakajela mvita they were changed bumunuji of Christianity. mwakwela mpata Now what about mukamuka na nzambi uji wamba dear Christian? bakajilonda kasha jitu ku edi ja mwanda mutekete Exactly what the scriptures said. What happened to them? echi mushindu wa bulenduki uva nao bantu bachikondo achi They were destroyed by kadi chakadi chifikila bena kiliso bavo balonda bimpe ja nzambi muchingani bafo babashipa symbolical, scariest. bafo babashipa mushindu mubi utu kumwanji kumwana kati mwakumvuisha nashi Wow. Where did the early church, pavo ekeleza wakumujilu uchimuna where did Christianity start? It nunkubwena kiliso bwakutwajishi byakutwaja kujikuni kulo mwani that's where ani eyo ani to Christianity has nansha its seat. And it spread ku Yerusalemu across the Middle East. Where did Paul do kwakan kwakubanishila malu onso ne byakutangalaka kujijiba jifumina but where did he kwakupijisha Paulo bikondo byende byabungi mumaisha ende Minor? That's where he preached. And that's where the nenkoko and the church nkwakaya yikuyisha nikufuilaku entire region which is today Iran wakenza kwekelezi byakadi mwaziya wakuma Asie Mineure that's what the Bible says. And ekelezi wakajunda mwaziya into the north of Africa. That's where the cradle of nunku Christianity
kupichila mubitu pa ebi bumuji Pakistan, mu Iraq, has been obliterated mu Iran, mu Inde, seat of origin toni ku Inde. and replaced by an entirely different religion. Bia kapita toni mu Egypte. Myaba yonsu mu Afrika. Myaba yonsu wakokula bwalu bwa Kristo. Lelu bwena Kristo bwakulwa ntendeleelu oje bantu babungi baluisha kaja basikumupinga japa mikwapu. From all the work which God Kudi aba bakubenga Kristo ne bunzambi bwanji. Bibya mushinga ne tufiki ko kwako. or seventh Zambi wakavujile jitu kujamanda mutekete gisaka wakadi jijila bwalu wa yei wakikisha jitu kujaja kumujimu wanji wonsu wakufuka ni kwenza. Genèse chapitre 1 verset 3. Mwa encyclopédie wa bena katolika ujo abane ekelezia akashintulula jitu kujadikisha ja bena Yuda ja mwanda mutekete ja lumingu bwakoyeli kujitu kuja kumujilu. second commandment, which says, "Thou shalt not make for yourself an Okwenza nunku utuma idol." Not messing. konchisa tutumante maku dimanche Isn't that rewriting? bujitu kuja kulama ja chishila. Absolutely. Kadi mukana zambi ujitu tuambia chingani. Did they take Bobo bakujula mukenshi muibiji. who said Kujisongwe dilupingu. Bakushintula dija nzambi ani. creator Mukenshi kawe na mufundani. Eyowa. away and said, "No, I Bakuteka kuluseke buko keshi bwa nzambi wakwambane uvulu kubwalu bwa njimu fuki webe authority in your life." So ngaku kwenza ngaku kufuka much as it is a question of authority, bakujula authority. mukenshi ewu bakupinga ja Is the yabu. one who has the authority. The one who changes the law Bakwele mikenshi ya bantu. has more authority than the one that Wakwambane meme ni mukokeshi mupya mupya. Wamyo yenu. power that says, "I have HG lukonkolu nene lwa jitu kwedi. It's a question. Wali muntu ni musu kushintulula. Ngani waku shintulula. Ngani ujini buko keshi. Her priest Ewu wakwele mukenshi ujini buko keshi bwa kushintula mukenshi wenda. has put no difference Uju shintula mukenshi uju leje ni ujini buko keshi between nunku yeyi ujini zambi. Echi lukonko lunene eyes from my Sabbath yeyi ujini zambi. vain amongst them. Ezekiel 22. Wabali ni wakushintulula. That's an interesting statement. So Bakwedi bandi wakushwa mikenshi yani. between clean and Bakunyanga bintu byani bya chishila. Bakunyanga bintu byani bya chishila. Kaba kasungula bintu bya chishila nebidika bidi bya patufu. isn't that Kaba kuisha bantu mwa kushingulula ditapuluka didipanka chipa bintu bibipa nebidika bibipe. Jesus? Bakusoko kameso abo kukunyanga kwa matu kwa nyambingu ne meme njimupenji bwe munkachi mwabuye pezekele makumi abiri ni bidi verse makumi abiri mwisamba omo. Chambilu chimp kunyanga sabatu yani. It's a bit complicated Kupanga kwenza ditapula panka chipa bintu yipe nebidika bibipe. to wet your appetite. Kakwene jishilana panka chipa bintu Black horse bidi represented Yesu mu compromise. mulongolole mulishibyakan bini mushinga. 38 AD, a decree went Chena ndonda bwalwa bukatataka na shawalwa buji nenje apaka nindabu libuko kantema the power netu buyile pashish. director of heritage. Kabalu kafika That means muchikondo cha lutatu muchikondo mucha kama isatu wako ya bintisatu kama itanu wako ya situmana mukulu of men, kulima kwa Yesu Kristo bule ndukebu not God. chitampi chisatu Man had taken that position. kuvo chintu chivo chikaenda bwa chikunyumuka wabakela mukenji kuli mwepiskopo walomo bwa kulonda ni kunyoka babenge jijabu ja zambi Says there is no yeye ngudi ni makanda akufile chiji cha kwenze ncheka cha kwenze bya mushinga kinzambi to muntu wakwanta mwabeu wakwanta mwaba wa zambi unibuko keshi man Christ Jesus. bwa kushintula wa kushipadilungu lwa lwimpi mukanda zambi ujwa bane kakwena jinga jina jichimani mwakusungila muntu ne mukanda wanidusa kijela ne kakwena mutu angaji mukwabu pakumusha Yesu Kristo muntu To go elsewhere. ne mukanda wani wanzambi uju tungunuka ne bitwenza bibi tuji ne mwakwidi Yesu Kristo kuditatu ne pakumusha yeye kakwena mukwabu uju mwakwidi nansha Behold the pale horse, and his name tuni chakuye kujiye bwa kupeta luse and hell. muntu utwambile bitu nichakwenza bitu katu chakwenza jiso na zambi njikati jiso na zambi sinchilumbu Story pakala muna chimanu chinayi nakatangile ne mona kabalu kachitoka toka ne dina jawaka jushikama pani mapako chakaji lufu and power was given. ne mwaba wabafu wakalonda kwenye makwanji Hades look it So this muyuki mubibe that takes
kudi lumu lwimpe lwa lupandu lutwala tone kulufu Interesting point. ne baka bapa bukokeshi pamuntu pa chitupa chinayi cha bapa buloba To kill with bukokeshe bubwa kukontolola cha binayi chimwe ebu mbwalu budi bukokantema bwa jina ya bena kiliso bwa bubu kontolola chimu pa binayi for what? cha buloba buchimu bwa kuba shipani mwele wa mvita The Middle Ages take mwaku mupya mupya away, yes or no? ne chiyole Did it ban the Bible? nzala Was it ya chini achiyo cha chini pa buloba to the point of death to have and read the Bible? chiyole chanzele keleze wa chikondo achicha matuka kushala I'm not attacking wakateka kuluseke talking about a ji janzambi momwanike momo eyo bakabenga mukanda nzambi on many bakapweka pasi bikoli tone kulufu pabili bitale mukanda nzambi momwanike momo muyuki ujuleze ne malu onsu and I believe chena mwanti bwalu mumeme nkani njingenda ngakula as his bwa malomboji living up to the best life. chinga nchili kulima kwa malomboji ara So let's not bantu babungi bajine nzala ya bushiwa anibwelelela and it's a sad menjingele menshi bwalu bwa bantu apa bulo buchimu bwa nzambi ujumba manyi bubende to be a Roman Catholic. ne bajine kabutoka kese kaje bajambulisha nako lekela kuba lumbulisha kela bilumbuli bien panu nokula bwalu wa makaleng I became an atheist, bijibibi Catholic again. bwa malomboji ara When I tatwani discovered the Bible, wakasokulwa I saw that there were msilabe many issues bivwa that were not. bwa mutendele mule wabena katolo I had to make a choice. meme kabenga kalo mwana katolo Come to that nepanga kama nyamukando wa nzambi between ngaka mwana ni kuvwa malu abungi by the system afo bubamba adikaya sanibwa mumukando wa nzambi nashi and with death, kachimbo cha kwanza chingani beasts of the earth. So how vubi kengela meme sungule killed with a sword kichocho literal, chinji ndomba bo umwe ne umwe amunka chimwetu enzi biende momo and he killed with a death pa ku malongolo ja abantu twalekele tulonde in bwa nzambi ne lufu ne kujinyama walonji apa buloba four kingdoms that shall arise upon baka nenzala yaje ja nzambi the earth. ne nyama So ne nyama udi bakula bwal bwende mumukando wa daniele uduleja bukaleng ne nyama inayi iwa kumwana ipatukila destroyed mu face of the earth. The pabuloba iji makalenge apatuka pabuloba daniel chapter 1 muteketi ujulo ni buko keshi wa chijiji and Rome, ebi osubi akwenze kamu mwayenaji the Franks. ekeleji wachikondo achimomo anikimomo momo wakanyanguka bikoli pabuloba nchocho cha kapita jambeni mu france Opposition was destroyed. And the jipetana ja kumpala pankachi pa chisanga cha bena elopa ne lomo cha kutwajisha mu france pankachi pa clovis ne empereur wa kumpala the churches did not want champion paganism. ani On the contrary, wakupa mutu bikoli baptized pagans meant ne munkutapuluka ne batontoloji batontoli bavo bashipa ne bavo bafu Christianity. The bantu bani bakwante mwa bwa nzambi centuries of Christianity are bena kilisto bapya bafo ne menji ne bienzedi bivobu bya bampakanu to the fact. bungu bwabo Fortunately, kaba vo baijuli bubinashi they made them. mushinu mukwabo Just telling you what the book bavo bangate mabatisa bampakanu bajimishe makanda abulongolodi bakole shisha malu banyanga malu abwene kilisto toni kujipanga ja kumakanda beautiful trust. mumukanda wa muyuki When I mushinda be mujibe ja 15 mwana mukulu used muyuki ujuleshe ne jakabi to know that according kadwe na mwakushintulula tutale chifuna mukanda wabakalwibwa pabwalwebu malu apa mutu pamutu akwante mwa bapotu bajitabusha jamwana nzambi and I used to say, pamvwa mwena katolika you answer me. mvo musombe nentanla muji balonsha muji malu apita kwaka muchitendelelu Thing is ritual. vwantangila Communicate with God. itaba Say 10 Hail ngakutangila muvwa bayishe kumona mushindu kai Father, 10 Hail Mary. chilumbu chani meme ni bubi bwani meme ni bwalu kwambila muntu nani mushindu kai kuya kumutondela byonso bichimalu a chanal bwaku yukilana nenzambi misa ya bungi tatwani Communicating misa ya bungi bali batendela tatu wetu dimulu misa ya bungi when you love. You know, nde bafika man has a ku hunger to kulesha jitabu cha jabu bali bambule misangu ya bungi
Misang ya bungi me ya momo. the divine hand and Kimushindu jiba kule na nkwa. rob of the Kimushindu tuba kule muntu jiba nangani. of communication. Bantu badine nzala ya kwa kule ne zambi. Is not bringing God Nzala to us ya kufete jimanya ya kunde kelu janzambi. Bali mishindu ya bungi bitekete ya kwa kula nende. we are left Jisambila ani mutendelelu. with no solution, Kawena kwekesha nzambi kutuji. just a prayer of love. Kadi uju tujula utubandisha utuzangika kujiye. Have a problem. Mpimpe be mushindu mwimpo wa kubanda. I'm sure the Lord will incline his ear to us. Mimi misatuli ni bilumbu. Every word. Ituka tupetela manda muni. We can Nzambi ujipa bwibi. Apo nzambi kuluseke wetu. smallest problems Bibi kela kumwambile nzambi wa njini chilumbu. Njimwa akulo kujani. Yeye ujupwekesha jichi janji ubayika. Utuambile ne. discover it, then no matter how glorious Ujua mbane. Tuwetu monsu ni malu. and beautiful Tuyayi ni malu yetu makesi na shama nini kujiye nzambi nkayanji. love. Kujimunga muntu to. What is Yeye kibushua. rather live Bulele la bushua. of the roof, Watu tumanya malu wa. Mimp masheme. cabbage leaves, than a house Muvu jija anjuvuje jawo. there is no love. Ne kwakumusha bulelela kakwena chinga chintu. Rather, Solomo juamba muni pa beli bya kusomba mudi tumba janzu buji baja matamba. Hantu akuja muni nyumabo jikawe jinanga. bless riches as well. Bijini mushinga. Love of money, Davidi root. uvo mupeli. If you leave the love of out there, Kadi uvo ni jinanga. Nekabidi uvwa mubanji ni mwambulishangani. Zambi uli munamba banji ni ujuba benisha. used to enforce Kadi utubenga jinanga jamakutu. Anjamfalanga. Roman Empire. Muji wa mi Beyonce. Maluma Beyonce. Christianity has Bikali jinanga eji. Udi nchilumbu. turned baptism Pali bene kiliso badi sangishe kulomo ne bantu mwaba chimpakano bwene kiliso mu chikondo cha midima themselves, buvo chikondo cha dibatiza ja bampakano baptized, muyuki wa ekelezia mu chikondo chibidi mushapita mwibidi katubaka mwana mutekete and there is meya Yesu Kiliso action aji kujekelezia mushindu ewu of a man. padi yi wakule kudi nzambi ye Yesu Thing that has ever happened tutuamene toni bakaba batiza toni bana batekete chimpakano bujibu lombo chilombo buloba katataka to control badi bazangika bwakwiji bwa bantu kutamba bwa nzambi that. There are some who kudi malu matamba ajambeji nuiba manyani technology kudi kasumbu kekesika abantu kadi kakontolola tondo to abantu bakwabo equal to God himself. And the tuni chilumbu cha momo mukatataka thing, unless kudi bakwabo belemene bolbwa kudi tendelelo mushindu kampanda nunkutu dimo kukontolola tondo twa bakwabo momwani with the Bible, that's great. You can- muntu osudi ne mushinga kumpala kwa nzambi mukanda nzambi ujutuleje ne From Russia ujutuleje na kwa nunu ba ushintule anywhere in the world, you'll find it all nice and right there. tututu aje na kwawo kakwene chichi shintulu kwa kanashi numa kubala matedi temu jimwambe bwa mukanda nzambi There's no such thing. kakwena chintu ni mwakushintula mu mukanda nzambi Shineth more ne pabwa kwidi bwa abantu day. bwa kubazangika nashi Verse 18. eti kimbwalu bwimpe nansha mu mukanda nzambi To this darkness, God would not permit. kadinjila abantu bakane So God udibudi baja kabundubundu jijidi tema ni jikenka to ne pa kumbana di baja munda munyi mis sumwino chapter mwina verse ngula mkulu ne buto kubwa bulelela ne bubwele mumijima and it ripped zambi kaja kuita buje bwa lumu lwimpilufu nenzi chintu kampanda bolu kampanda which had died. neche achenzi nekelezo andekelo Complicated concept. bwakutwala lumu lwimpi And when he had bulobo bujimu seal, I saw ekelezia wakusadi wakalonda mu ekelezia mwana mutekete uduleje dishintuluka they cried with a loud kushintulula bya byonsu byakali bifu mubushiwa nchambilu cha kemeshi Are these literal bakala muna ichimanyichilu chitano nakatangila mushi mwachoshelu myoyo ya bantu bakachipibo bwadi ja nzambi ne bwabumanyishi bwakadi bonabo ne bakadila lidiji kole bambane oh mukalengwa chijele mulelela ujunjila musango mule muni bwakulumbuluisha ne bwakutusomwela bwa mashetu kudibaji bikalipa buloba one of
bamushi mwachosho liba balomba masha lomba kwenye nzambi kudi bwalu bujupita mwabe bwa mushinga badi bafwe bwajitabusha jabo bakadi bashipa bwa chifwa bitabusha badi badila kwenye nzambi uju bandamuna munyi uju bambilene lalayi baka bapesha muntu ne muntu dieka ditoke ne baka bambila bwa kwanja kuikisha chitupa chibito ne pakumba shibwa bapika napo ne bana babo bamukiliso badi baloko shipibwa bubobo bwakabuli bashafti mwisamba mveso temaji kunomu nzabilo njin kontolola ikalani lutulu bolbo akudiba kwa buba foka bili mushindo wa momomwe jambe ne meme kupingana echi chamo cha chidiba kengesha na chibantu mu chikondo achi kakwa ne muntu mokumanika lumbu limpenashi nuba mali byamwa bivwa benzela pa chikondo achi ani bidine mushinga nutangili byamwa epi mu Espagne mu France bakwenzela byamwa ebi byakuta chana bibantu balanga pana kadi njenzeja ne disuminina jonso bwakunufungila bwa lupandulo lumulutu jinalo bwalu bwakunkwata kunufungila bwa kukolesha michima yenu bwanenu luchinte bikole bwa jitabuja jakapa bobansantu musango muchendelelo bwalu bwa bantu bakwabo bakabombelela munkati mwenu mumusokoko bobo bakadi ne malu abo mafunjibwe jambeji kudipila edi badi kaba ibanzambi bandamulangasa wanzambi wetu kumalu amasandi badi babenga fumu wetu umwepele udikabiji mukalengu wetu Yesu Kristo yuda mvensi mwisatu ni mwinayi bulobo bujibu nyanguke lutatulubo wakabwele ni mwekeleja wakumujilu ne fumu wetu nga Yesu Kristo kayanji echi nchilumbu kanitu mwani chakwenza patu tubwela mundondo bwakumona twalwa lwetu tukese twakapita ne bantu ba chikondo echi bwa bantu bali batwambila malu twetu tumona ikatataka chijichipita mumu ningenzelo wa buloba ukanga chimwe chiko abucha ngenzelo mibi mbili bibwele mu ekelezia mu concile ne papa dibeja luka majiku ni mwana mutegete bali bazangika muntu pamutu banzambi malu ajananga jijanzambi kajikuji ewu mu kwabudi babikile wadans ewu bakulula ku ekelezia waku siliena mu bwana Kristo bawukadi ne mifundu kudi bisamba bivo bilwe myaba yonso bivo bitabuja mukanda nzambi banga babulila ku Alexandrie ne kulomu muntu tumana bavoni jija nzambi ne baba diyishi bavo yishe myaba yonso mudinyema bavo basanga ni myaba kusokoma to na sha mumabwe mutuzubuzubu na shomitanda apa chidi ekelezia ne mensa avwa bafunda mukanda nzambi ne kakese jitabuje da kajunda muchidi mucha chinunu kama isatuma kwa na mutegete buko kashiba mukanda nzambi wakapingana ne Wycliffe muchidi mucha chinunu kama inayi butumikidi bwa kujinzambi na kadika ngo muntu ne wakafo bwabwalwe buyeye Jean Hus muchimu cha chinunu kama itanu jikuni mwana mutekete lupandu anukungasa nkayanji ebi byakalwa na Martin Luther nunku bakenza malu makumbali matushishibu ani misangu nansha to bakazangika ne bakaleja mushindu kayo dibo bachimuni bantu mumudi Wycliffe bantu bumudi bakumbane mumudi bobo aba bakafila mioyo ya bwabushuwa Martin Luther wakupeta dika makama moyo mukole wakuimana kumpale nukulesha patoke byakatika bibimba bakuchenza bakwenza malwa muchimu cha chinunu kama itanu makumi abine omwe ne muchimu cha chinunu kama itanu makumi atano itanu bu dikadidi bwakondo ka amoyo bakulwa nabo kudi Calvin wakalo bwakulo kuteka ndekelu kuchibweja kaji walwa byakadi bikole
bwa kujula munu ne kufila lungenye luji nalo Boy, did he. yeyi wakakula bolu bwa budi kadidi muntu mufuka mudi kadili kujinzami ne byo bya kuya tolu mimikenji mikulu ya matunga Monuments in their honor today. chakafundibwa Williams came chichane muntu kena ne lwapolo lwakufila kudi muntu mukwabu pabili bimutala ujine ngele luwendu wa menji wa pabwenda last time all these faiths kibyo bibino akumvwa babi antoto mikenji mikulu ya matunga masanga mwana wa mwena Amerika founders. That's not kudika bimalu abungi afuka imimpi the followers, right or wrong. kadiye wakati walolungenyelo Followers have more nyeye than the founders. ne bantu aba bakafwa Covered light, eti chili chikalangane lupingu they wouldn't. lupingu lwakadi bubibake bwakuba fuluka Go ye therefore katataka and teach all nations, teaching ni muchimu cha chinunu kamesa 15 kwa kule chilumbu cha jibatiza ni William wakuba ni jibatiza ukutumaja jimpi I am with you all kujimalela mimpi muka na zambi jakabi mumuntu wakumona balondi kabe na balukulonda malonso to things. wonso akadi babambili apa ni chilumbu cha bakapete kumpala ne bakalo kulonda So if you are, balondi bakupete bilumbu what would you do? kupichila aba bakapeta malela kumpala That embraces all the truth. bakate kamuchenze jani Wouldn't you look kibwa chingani tutubala tumona katataka bwa chweche kaje ekeleze milio abungi bolbwa memme nchine buko keshebu the doctrine yaibe nuvuji babisamba byonso bayidi nubabatize mujina ja tatu ni muja mwana ni muja nyuma mwimpe nubayishi mwakwenza malonso na kunuambila ne mona injine numatukonso tone kunshikilu kwa chikondo echimata makumya bili mwana mukulu chikunishitema kakosema kumya bichi ebili mushinga nubayishi malonso na kunuambila nubumwane nubayishi malu onso ani nulekele nuyishe then came nobatani mwekelezia mchibi bantu benza chingani Christ. Like he pano nutangila been lifted up in the nwatebulelela Lord bwakusagilila kujitabuji byonso binwamba bikabifanane ne mukanda wa zambi center. ke muchindo wa muntu wapanka yende nashi kadi kumwanene kufanikisha ne bidibisha Then it's mukanda wa zambi ne mukanda wa zambi nkayawo ncho chikole ncho chachani of light. kabe ne bikole Wesley wakalo muchimu cha chinunu kama mwana utete ne itano ne uleja bunzambi bufumu bwa kiliso So we're now coming into an bwakali nabu ne bwakumuzangika muvwaka bamuzangi kumpala jambe jinashi nation had done its work. yesu di nsangilu ne mufuchi wa benedita boshe bonso katone tukayala kupomoyi nashi Ones, do you remember? kicha kwa mukanda zambi chakapeta ichilela mbutoke bunchingani There was an acute nakatangila truth. But before bakala muna chimanishilu chisambombo ni jikanka jinene jabuloba jakajiku seal and low, there was ni diba jakalo jifike bumudi chilulu chifike cha myosi ni ngondu mujima wakalo bumashi ni mitoto ya mudiulu yakapona panshi pabuloba bumudi muchi wa mfigi upona mfigi yao mibishi paunyungulwishabo kudilupepele chipepele chikolo bine mushinga katataka tutulo muchikondo chikwapo Mark says the same thing. kudi ba shintulu jaba kabena benze That trouble malu kampani mwekelezi bumudi kusadi actually wiped off the face of the earth. And uvobi kidibwa mushindu kayi ekelezi ovolonda the war and the 100-year war and Bartholomew Night and the Huguenots were hounded. wakadi Philadelphia Light. And after that tribulation, which ended, kuva bulonda ane bwa malelela flee, kadi chiko chabi malu aga bwalu kampani bwakamwene kamu bwakabuliwe chapter misamu verse wadi mwibidi kakusiri mwisatu shall be darkened, and the echi chikondo cha manda muna Afrika nebyangate mwaba bushu mumako 13 makumi abiri mwinayi mumatu kwawo pachika jikenga Christianity chikondo bya lutatu Europe and established its palo chisamba cha nzambi neba kuibu pabuloba neba shipibwe the New World, the United States of America in particular, pashishe bulelele nibu mweneke mutu abimwana echi jiba ni difikuluke ngondo kena ukenka echi muyu kuwanyu ansfir bolbo bena kiliso bakweka pashibikolo mumwelo pa of the world today. mubikondo kampanda mwaba kampanda apa Familiar to old and young came mu in 19 matunga masanga tete amona amena Amerika began to grow ne mu kuba ku Afrika wabuchika ne mu Australia to the barns, the bleating sheep huddled about the bena kiliso birds screamed. bakani muyuku voko kantema ujupita mumulo bakatataka mu Angleterre bul tukubwa akalo mumunya Held up, nor even a bakole ne bana That's the history of where ba Hampshire,
bakazakala bakakanka mumatu kudi kunshita mangondo ati mwitanu chimu cha chinu kama wana tetema kumana mukulu mudi baji kumene jimwe nyama yakanyema nyuni yakaya kusokoma mu maswayi ne akima na pamatamba ne butoke bwakadi kubena mutumba bukeski bumokolo kumweneka bwa minda byakadi lutatu lwa bungi bwa butuku bwakalwa mumunya ebi mchronique indépendant wa matumana mkulongondo mwisambombo midima yakula buloba midima kayibu ya matukonsuto buloba bwakazakala buloba bwakafikuluka bakadi ba munzubu wachima mwendo wabukalenga bwakwele mikenji chikondo achi bakamwana midima ya bungi ne bakele mejine buloba bwakufe kunshikidu bakazakala bakajula chanza mulu bamba ni tuimanike tupetanga ne pashishe bolbwa kakwa akadi ne eclipse ne chingani mungondo wa jikumne umwe baji bamba ne muchimu cha chinunu kama mwana mulu makumesa ne satu mvula wa mitoto binunu kama yibichi kujiba yikuluka bituka byanchi kwensekanashi malu akalondangana bumuvu wa mafunda mukanda nzambi pashishe kwa kalomo nga muntu jina jende William Miller muchimu cha chinunu kama wane tema kumana mkulibiji ne kutoni kuchimu cha chinunu kama wane mkulibaka kumana nchitema wakalonga ne kumona malu wa mukanda nzambi pachi profete cha papita matu kujinda njijilolo binunu bidine kama isatu nenebalenge chitendelelo wakweza makumini wakupeta chi profete chinene cha masiya Yesu ulongolola chitendelelo uchakaja Biblia ni Yesu kile sojula katataka wakutwaje muji mwendo wakuyisha kicha kufika muchimu cha chinunu kama mwana mukulu makumyana ni chinayi jilongolola ja chitendelelo katika chakaji piyana ja Yesu kile sobulo banashi muchili mwechi kwa kadi bindi babo ba Adventist alibindi bajitu ya mwana mutekete bindi di bakadi bindi Yesu kile sovon chakolo pakabenga kulo bakatekete bonsu bakitabu je chi prophète bwana Yesu Kristo von chakopena cha William Miller ne na alukuteka bakatamba kuimanina chi prophète echi mudi mumwenzi chi prophète chenza mumoyo wa benekeleso bakufekundekele kwa menji jilongolola jini cha kuikale jenzeke jakupinga chi jabulela bofon cha kuimanika bulela jambeji mikenji ya nzambi maisha lufu akapingana bakalongolola ne abukole bwa mubichi malu aonso mushindukai wa kwikala ne moyo bimpe ne chiji nsambe mwinji libwa toto kwenza malu aonso nzambi kena muimane bwa ku balakaja ani kukenkeshila bantu bende ne butoke bulelela bwa kaji bupingaja buimanyika ne pashishe Kristo nalwe Yesu wa kwamba ne binu answa neno enze mikenji yani uyone chapter wadi kunimwinayi verse wadi kunimwitano byamba muntu ne ojumunange ne kayulama mikenji yani ujingani mwena jishima ne bulela kabwe na munda mwanje muntu sala bantu abungu bisumbi abungu byamba malu abo abwa mikenji kane ambulisha mama nkimo bakadi bafwe Yesu jo ambane julu ne buloba beji mwa koshimina kaji kaleta na shaka mukamikenji kakena kajimina tone paji kama lonso bushuwa kabene ne menji bikala muntu mwambe nunko bakube lama mikenji mikenji ya nzambi nyoyo yambulisha muchulumbulu dituku jandekelu malongolo jonso aje la menji bwa kushintula chochechi mukwamba ni tudi tukumbana tudi ne makanda bunzambi ne tudi mwa kushintulula mikenji ya nzambi
greater and more powerful badi bantendelela chanana law. badi bayisha bantu mikenji ya bantu. Me teaching for doctrines Matai chapitre wadi kuni mui 5 verse watch them. elevate Badi muntu ujizangika mumulongo wa nzambi. God, and then you know that it is time Nudi bamanye to act. echi nchikondo cha nzambi bwa kupita kuchenzeji. The response Wewe ne ubishika bidi bishimikidi if the term byakashimika bo mu bikondo bya bungu bya jambeji "I pleasure on my holy day" ne bakubikile ne muibaki wa ngumbu yakashimbuka a response mupinga chiwa misesu yakushikamamu in the wall. biwalukisha dikasejebe bwa kadi nange dituku ja lumingu bwa wewe kwenshi malwa di muchima webe musu kwenza mudituku ja njachijila biwabi kila dituku ja lumingu ne dituku ja disanka ne dituku ja chijila ja yepowa ne dituku ja butumbi biwatumbisha dituku eji kuyulonda nshila yebe kuyukeba malwa di muchima webe muswe kuyuwamba meya apatupu yeyudi muibaki wa ngumbu ya kashimbuka Actions upon it. ebi bienza mukipa chila kakutu kubijila ani kutukuba mikenzi ya nzambi mienza bwa kutukuba mbumudi ntatu ne mamu bapese bana babu mikenzi bwa ilama bana babu bimpe The spirit of the law, jitu kuja disanka kimbu jitu nashi the revelation, bena yuda bakalienza kulwa di lwabu jitu tells us all these things. bakwimani kamalo abungi bwa kunyali tukweji In the midst of heaven and kadi kuli bulongo bwa lwebu budi bupingani mumbu akabulu bwa bayone bali batambila malwa nakataila mwanje lumu kwa bopapa lemo nkati mwa julu ni wakadi ni lumu lwimpi lwa chende lwa kwambila bali bikala pa buloba ne kudiditunga jonsu ni chisamba chonsu ni mwaku onsu ne bantu bonsu juwamba ni jiji kole ne nuchine nzambi numutu mishibwalu bwa jiba jajilungulisha janji jakulwa ne nukukwile yeye wakafuka julu ne buloba ne mai mani ne mishimi ya mai wakabulu bwa chapitodi kuni mwina invesi mwisamba mbuka koseru mwana mutekete lumu lwimpi lwa chende lele bakulu imanyika bena yuda bakutamba kuimanila pakulonda kwa mikenji and the Christian, kankumutu muchamakani wa Yesu Kristo the merits of Jesus, bena Kristo babonge bakuimanina kukumbana kwa Kristo isn't that right? bakubenga mikenji Gospel, they go together. tuli mwabo mwani Jesus as your Savior. mikenji ni lumu lwimpe bili byenda mwabomu nunu itabushi Yesu Kristo bumusungidi nujilongolole kabiji bwakuitabusha mikenji yanje Very name has rules. mukalenge ujulombole ne chingani utulombole ne mikenji mumwani kimomo So difficult. momo ani muna mukajani ne muchima wanyu wonso ne musuka wanyu wonso mesha wanyu wonso If I love my wife, njimwa ku sabina mukwa muntu moyani my soul, nansha will I want another? paningela menji amalu nentatu bidi mwakulo kupashishi That it would cause kanunele menji mushindo wani and the suffering. mbya mushindo mo mpani munanga nzambi wani muchima wani wonso ne moyo wani wonso God. If I love God, shina mukuwenzela nzambi mukwabo muji munashi would I want to serve another? kabyena ne mushinga nashi They're useless. They can't save me. They can't do anything for me. kabyena ne bushitu bwakwenzela munga muntu nashi momani kimomo momo Yes. So the Lord made apa pajilumu lwimpe lulilufila nzambi udi mufuki God is. bidi bituyisha chingani What's the world teach? byonso bidi mulimu wa byanze byanji Came from it. tone twetu mene You are the product. uji wambane jini mikoko mikwabu ije kayi ya mulupangu ewu The earth dissolved, bunji nabo mbwakulwa nayi ne yumvu dijani ne ilwe chisumbu chimwe ne mulami umwe yona chapter wadi kumvesa wadi mwisambombo I believe that I come, mwabodi bulelela but the rock of ages. kakwena butapulukinashi nenu ikale mubobu mwe momo anikimomo So must I bring, and they shall hear my voice, and there shall be one. kakwaja kuikala You cannot have a divided truth. bobu mu Either there's truth, anukufanikisha kwa bobu mu ani and you cannot have unity in falsehood. ne tubale mu mukando wa nzambi No. I- eku nkutantamana kwa bansantu There is only baji batumikile mikenji ya nzambi ne jitabuja ja Yesu fall apart as though it had never existed. Either it is mu bwakabulu bwa chapitre wadi kuni mwinayi verse wa jikumi here are ni the mwibiji that keep the commandments of God and the faith. chambilu cha mushinga chimpi Revelation 14:12. jitabuja ja Yesu mukanda nzambi ujuleja bwa lwebu Sentence there. The faith ne baba mbiji bimvuishani of Jesus. ne jitabuja ja Yesu Bible has very nuni chakwikala naji
that it's not enough. mumishindu yonse nudibikalangane yesu udinja kwikala muita bujibwe mukukumbana kwende konso mutatwende momo ni kimomo momo Adversary, nonku bituka kutwenza nkakwenda bwalbo akumbana merits of his father. Yes. tudini cha kuita buja No matter what kumuita buja mushindu wao you need to, bibi kaela kuita buja bija that's the bo step. kwikala liita buja Well, muyeye adds his merit because bumu akenza yeye Kristo Yesu we cannot do these things. But yeye kijikumbana yetu bwali wakati wena mwakwenza bwali mutu wetu nka yetu muchinu ka ukele ndita buja mu Yesu Kristo to go njiya kumuchimu cha makani bwali bwanjumane wakunsumbulula nenjindwa wachendelelo I could die. inenchena mwakufu What happened? Jesus had that faith. Yesu ujini ndita buja ni mbumu kabwa bantu lelu bujishinga ndita buja eti The standards of byamba muka na zambi ujimukola tutali mushindu kai kabila kai lumu kai lulu yame abayo sobulo bwa kuleje ne Yesu Kristo odi mukalenge ne toto japa ne julu ja kumushibwa ko mukanda muvunga pavunga bo roll together and every ne muku na munene wonso ne chisamba chonso bya kumushibwa pa myaba ya bwakabulibwa isamo liku ni nayi chichipitapa chingani tudi panka chipa happens when that last chimanyishulu chisamo muli chamana mutekete testament of bali bakangule chimanyishulu echi and the kingdom becomes baba kaola mukanda wa nzambi ni bukalenge buji bupeshibwa Kristo udi musubwane Yesu Kristo angatuli byonso last people. ne twetu tuji chisamba chandekelo bwa kutala chelu mwelune ne bakalenga bapa buloba ne bakalenge The chief captains and the ne bakalenga bana ne tupiteni tune twa masalayi ne babanji ne bakole ne mupika yonso ne mujishikamini yonso bakadi soko ka munyongolo ya mabwe amikuna minene ne badi bambile mikuna ne mabwe ne nutupukile nutusoko kumesi kwa udi ushikama pankwasa wabutumbi ne kuchiji cha mwana wa mukoko bwalubwa jitu kujine ndi ya chiji cha chabo jakulwa ne ngalo di mwaku shindama wakabulibwa chochi chikani cha kufika comes, you have to stand. There's no palibatu walitalanka yabo one. kakwendi sanka chibungi chilumbulile chilu And then follows batu wanzu basungidibwe nucha kwanta mapangandika katataka ne chapter mwana muteke tujilonda udutwa chala kujaba bali batu ibwe chitampi seal there was pakala muna ichimanyishu cha mwana mutekete jitalala jaka jimuji lubu chitupa cha panka chicha lupo lwajiba wakabuli mwana mkulu mwangu exactly a week. nchikondi cha chiprofeta chibi What is the silent? eyo chibi I believe nekwikali kutala limujulu munkali mutufu bolu wa Kristo ne banjulu bende bapweke bwakulo kwanta basungidibwe Kristo julo katataka ne kole ne butumbi power. niwekali nanji ani kwa kala nanji udi cha kusungula lelo nuba mane Kristo uju kontrola nuba nanku Yesu Kristo wakutupesha mwenenu wachitendelelo udi musombe pankwasa wa butumbi ne bukole bonso Throne room. uji umwe uji ne bukokeshi bwa kukangula chimanyishilu ani chimanyinu bwa kupeta bukaleng uji wikala mubwele mwani ne bakusumbule pambelu ndi musuba wita buji lupandu muyeye bolu bwa uji yeye umwe jina jimwe pabuloba jijitwesha moyi ditusungila nikakwena mukwabo Yesu kayani udi tusungila amen.